I pozdrav svima ljudi, s vama je Gavrilo i dobrodošli u još jedan klip. Danas ću da vam pokažem jedno iznenađenje. To je od MarkoKOFS-a Texture Pack, jej! I također ovo je moj prvi klip na kanalu, očekujte mnogo više stvari i tako to. Prvo je ovako, mi ne verujete, to su vam njegove pomerajuće kao animacije. I tako to, evo možete da vidite i ovdje. Samo zaboravio sam najbitnije nešto. Jaje. Pošto obično nas jaje, evo gledajte. Na ovom texture packu neće vam sijeti samo ova dva mača. Mislim ni da vam gol neće svijetiti, ali nemojte da me držite za reč. Eto. Pogledajte malo ovih brutalnih animacija. Tako, i pomeravam se čak i ovdje u inventaru. Eto, ako naravno želite da skinete ovaj texture pack, bit će naravno dole. I eto, valjda. Nadam se da vam se sviđa ovaj moj prvi klip na mom kanalu. Eto, ostavite subscribe, like i share. Poz!